Naghisgot si Kristo og iro og baboy. Unsa man mo? Tao mo o iro o baboy? Maayo kay tao dahil mo. Kay ningon ra ba si Kristo nga ayaw ihatag ang balaan nga mga butang o ang mga perlas ngadtos mga iro o sa mga baboy niya. Kanira bang misa balaan ra ba kay ni? Basi niya na iro diha na ay baboy. Muna dinis atong simbahan ato yung ipabugaw ang iro. Di na to pasudlon. Pero dili man tingali ni aktual nga iro, di man tingali ni aktual nga baboy, kung dili batasan nga murag iro o murag baboy. Musta mang inyong batasan? Murag tao o murag iro o murag baboy? Kinsa dinhi ang batasan nga tao gyud? Tasa ka mo. Maayo. Naiuban wa mo pataas, may pagkairo siguro na sila, may pagkababoy. Kinsa maning batasan sa unsa maning batasan sa baboy o sa iro? Tanawan ninyo ang iro. Ang abisan tanan mananap ha, tanang mananap. Ang ilag yung gusto nga sila ragyod maoy matagbaw. Ganang ang ila ragyong kaugalingon ba? Self-centered kaayo. Ang iro ug ang baboy na ay pagkaon ila ragyod na mungub dayon na basta na imo duol. Kanang possessive kaayo, daw kaayo. Magkabuang pagag-train sa iro, dugay kayong training sa iro aron mosunod sa imong gusto. Pero ang natural gyud sa iro ug sa baboy, ang iyag yung kaugalingon mo'y unahon pagtagbaw niya ug naay mo ilog bugnoon gyud na. Kamong mga asawa in relasyon sa inyong bana unsa man mo, iro ug baboy o tao? Dili mo possessive sa inyong bana kamong mga asawa? Hoy. Sige, kamong mga bana, dili mo murag iro og baboy, dili mo possessive sa inyong asawa. Na kung naay mo sikit-sikit, bisag pari pa, move dayon ka, suko dayon. Di mo yun ana. Wa na maningog. Sa ato pa, ang atong lawas, tao, kasagaran ang atong batasan, iro og baboy. Possessive. Daw masuko kung dunay moilog sa atong pagkaon or atong mga kalipay. Muna makita nato diri sa unang pagbasa, mura-mura tingali ni og Rasya ning Assyria. Kay kaning Assyria dako sa kay ni sila nga kuan atong panahon na ba dako kay naging harian nya, sige ni silang pang sulong og laing ging harian kay ilang sakupon ang usas ilang sulungonon karon ang lungsod, ang nasod sa Dios nga atong panahon na nahibilin ang Jerusalem nya. Gamay kayo ang Jerusalem, sigig ampo sa Ginoo, gibiay-biay sa dako ug kusgan kaayo lig-on kay hari sa Assyria. Siya ayaw pailad anang imong ampo-ampo, mas may pag-ari ka mo ampo nako. Kay kun di ka mo ampo nako, kanang imong Dios di na makaluwas nimo kung sulungon ti ka. Tan-awa gug unsay nahitabo sa ubang mga nasod, ingon ana ba? Nya gamay kay siya nga nasod. Di sa ato pa normal gina hadlok kita, mahadlok. Ana, kamo, di mo mahadlok, sulungon mo nga ring Putin. Kita Pilipinas, di ta mahadlok, sulungon tang Putin. Hadlok tayo, uk-uk ta. Una, ang gusto sa Assyria, diktahan niya ang Jerusalem. Unsa may gibuhat sa hari sa Assyria o sa Jerusalem, wa siya mosalig siyang kaugalingon, didto siya miduol sa Ginoo. Ningon siya, ikaw man jud Ginoo sa tanan, ikaw may nagkupot sa tanan.
gipakauwawan naman mi ani, gibiay-biay naman ning among pagampo. Ingon dayong Ginoo, relax lang, pinaagi ni propeta Isaías. Di lagi nakasod sa imong lungsod, di nakasod sa imong syudad kanang mga haria, kanang iyang sundao. So naka 185,000 ang sundao nga mosod, porti ng lisura nya usara ka syudad nya sulungon kag lig-on kay nasod 185. Apila to 185 ba to ka sundalo. Pila ganito amo lagi usa ka gatos o kawaluag 5,000. So unsa may gibuhat sa Ginoo tungod sa pagkadawo sa Assyria, gilaglag sila didto mismo sa ilang kampo. Usa ka gabi ira sila gipatay sa anghel, ug pagkabuntag pulos na patay ang mga sundao. Niuli ang hari na minghoy kay tanan, hurot na magpatay ang sundao. Pasabot kaning atong pagka self-centered, kaning atong pagsalig sa atong kaugalingon, masayang ra gid ni siya tungod kay dali ra kay tang mamatay, mapawong ra dayon ta. Muna ay gyud pagsalig sa kaugalingon. Gano be, lingi anay mong tupad. Ina nasalig ka nako. Ina nisalig ka nako. Moingon ganina siya, wa ko magsalig nimo wa nay klaro. Ang iyang kaugalingon ana mo'y gisaligan. Mao na og moduol ka ana niya isalig ko ay gyud ka. Pero moingon siya, salig gyud ko nimo. Mao na siya ang tinuod nga nisalig sa Ginoo. Kana bang mosalig ta sa atong isig ka tawo. Mo nang niingon diri ang Ginoo sa atong ebanghelyo, buhatag gyud sa uban ang gusto nimong buhaton nila nganha kanimo. Mao gid na ang kinaiya gid unta nga Dios nun. Kana bang magtan-aw kas imong isig ka tawo nga murag imong kaugalingon. Haron ang mataglihok nato para gyud sa kaayuhan sa atong isig ka tawo. Kay sila naman ang atong kaugalingon. Maunay kinaiya sa tao. Di na kinaiyas mananap. Iro, baboy, manok. Di na mo'y kinaiya. Mga leon, mga tigre, nasamot. Kana yung maghuna-huna ka unsay kaayuhan sa uban. Huna kaning namalit na tog slat karon. Congratulations, mga tao di ay mo. Mga tao ba? Kanang wa gyud mo palit bisag na ay ikapalit mga baboy mo or mga iro tingali. Di ba? Naamang ganito'y lola na senior ba niya naara siya sa iyang balay wan ay trabaho, wa man siya ikapalit og slat niya, sige siya paminaw unsa may iyang gibuhat, iyang gikolektahan ang nanagtrabaho niyang mga anak o mga apo. Oy, o gusto ko ninyong lipayon, paliti ko nyog slat nga tong pader. Ana, kay ganahan kay kumupalit og slat, wa ko'y kwarta. Namalit ang iyang mga apo kapalit kay siya dol-dol na po ka slats. Di perti niyang lipayan, nahimo siyang kanabang gahuna-huna siya ba? Iyang gitudluan tong iyang ubang mga kuyog sa balay o sa iyang kinabuhi nga naamang gyud mo'y mahimo, palit mo og slat. Ugma na rabang akong ika-18th anniversary. Paspasin ninyo palit ron daghan tagalin. Unsa inyong ihalad sa akong anniversary? Basta nalipay mo sa akong pagkapare, ug dili ko murag baboy, dili ko murag kanini ang iro. Tratara sa ko ninyo nga murag representative sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay kanang atong isig ka tawo, mao man ay representative sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna tratara gid siya isip tao. Gahapon ang atong halin dako-dako baya. Nintag madoble ni karon. Nahalinan ta gahapon og
271 ka slots. Oh, pat. Dako niya itong halin gahapon. Muna niabot na taog 8,482 ka slots ang atong halin out of 54,000 slots nga itong ibaligya. Naapay 45,518 ka slots. Og ang tanan motratar ani nga muratag kuan bisan pag krisis ang panahon kani manggong mga taong gasalig sa Ginoo mga igsoon, dili nimo ila og krisis. Why krisis sa Ginoo? Tanawa ra gud ning atong santo karon 14 yang datua, wa man siya mukuha og kwarta gikan sa iyang ginikanan. Kamagwangan gud ni siyang anak sa 7 ka managsuon. Siya gyud mo'y number 1 nga manununod sa ilang katigayunan nga portiging dakuha. Aristocrat gud nga family. Pero iyang gibiyaan tanan, giabandon niya. Nagpuyo siya sa kakabos. Nga naman, kay kuna atas Ginoo, why crisis? Mao tong daghan kay siya gitabang adto samtang nag-eskwela siya sa seminaryo, mga Hiswita, sige na siya tabang sa mga taong nanginahanglan, labi na gyud sa mga naigo adtong pestilence. Ang nahiresulta, natakdan siya og namatay. Kay di lagi mahadlok ning tao nga naas Ginoo, wa gi krisis. Nya wasan mahadlok kanus ang mamatay. Mao nang uban maingon, krisis keren oy watay ikatabang. May pagkairo ka, may pagkababoy ka, kanang iro og baboy, para gud anang tagay sila pagkaon nga usa ra ka plato, nya 5 ka buk imong iro. Tagay dito ba usa ka plato unsa may buhaton nila? Sinikmatay gina, bugno na mga katago ng imong pagkaon. Pero lagyo sila tagaig tag sa kabaldi nga pagkaon kada usa. Oy, maghinuktok na sa daplin. Una pa na sila mahimong malinawon kung tagbaw na sila. Pero kitang mga tao lahi. Atong tagbaw ng atong isig katao, bisan pag kita, wa na tay ato. Nga naman, kay lagi ang atong gugma naa sa representative sa Ginoo. Og pananglitan ro na ay adik musaka sa inyong balay. Unsaon man nimo pagtratar? Pa sudlon o dili? Imong silingan ba adik? Iladog yung kawatan kay tanan. Saan? Pasudlon dili. Nga gauwan ra ba? Tikusugas uwan. Nga siga taon kay mata. Mag-og yung nakasuyok. Hadlok naman mo ulis ila kay sigihan magkulata. Anhas inyo? Saan? Pasudlon dili. Kung mo ingong, di mo tsapa di rin. Baboy ka, iro ka. Ibutang dahil imong kaugalingon, ikaw kuno'y adik. Ikaw ba'y adik ba? Mo na ingon, love your neighbor as yourself. Ikaw kuno'y adik. Gisalikway na kas imong ginikanan. Nya niya ka ni pasilong ka aning balay sa tao nga imong nakitaan nga siging simba, nagtuo kag dawaton ka. Nya wa gyapon ka dawata. Una ako na. Ilado ba mo din ka na mga adik, sige ba nagtanaw sa inyo mga naong kani siging simba, Brad Luloy ni ato-atoon sa ila. Noktok Brad Luloy, anha ko sa inyo puyo ba kay isalikway mong kus amo. Nya tanong, di ka tao naong. Ambot ka Brad Luloy, ba? Brad Jesus representative ra bakas Ginoo nga ri. Posible na himo na Brad Luloy. Mo nang tuwa siya puyo dito suo kay para dili mo atong adik kanto. Ang kuyaw mo ang simbahan, no? Anig simbahan ba? Padir, anak ako puyo, siga kay mata. Ambot lang, maubit ito among gipapuyo diri kadiyot da. Biktima dayon ang si Remy, buak pa ito mga baso diha. Murag, ubay-ubay naman ito among gi-welcome din. Pero may giming mabiktima. Ilad-ilaron lang. Ay sos, kolekta raman sa giilad. Hatag lang. Malipay biya kayo ng adik o imong dawaton, muhilak ko na. Ako, puros-puros bagi na mga adik ng akong ipangtabangan na akuan. Muhilak ko Saan pa din, salamat kayo. Hilak. Pero hindi sunod sa lagi na nasa ilaing mo dool ni mo. Iya na sa tong amigo.
Ana, lain na sa ipasangil. Ana, atagaan lang yapon. Muhila ko sikalipay. Nya, unsa man na? Malipay ang Ginoo na dili. Usa raman ka tawo to ba? Sige, lainon lang nato example hadlok mamuan ng adik. Kamo mga asawa, kung ang imong bana na ikabit niya, dadon niya iyang kabit sa inyo. Kay gisalikway dito sa ginikanan kay nagpakauwaw lang nangabit og minyo nya dadon sa inyo ang kabit kay anha papuyon. Saman, papuyon ninyo. Masuko mo. Tutok lang yan. Labi na yun nga. Sige kung mong simba din Sige kung mong simba. Saman, papuyon, dili. Papuy, nausa. Kay ano man, higugmaa lagi, buhata ngadto sa uban, ang ilang gustong buhaton na ninyo. Una-una ako nung ikay kabit, nailad ka ning tawhana, gatuo kag ulitaw niya, karon nga nabuntis na ka, minyo di ay. Unya ang imong ginikanan, isalikway pag yung ka, asa man kapadong, maghikog. Di ato yung kadagan aning nakapabuntis nimo. Yang nakapabuntis nimo, kay na may asawa. Nya gidaman ka ngadtos ila pag abot nimo ang asawa na ingon man kaluoy nimo day no nailad man day kani akong bana duha na tang nailad ani na sige magkuan ta diri magsabot-sabot ta kay giilad ta ning baboy ng dako nga imong bana baboy man di imong gidawat pagdawat nimo hunahuna ako nog ika pa na sa iyang side unsa imong bation kung gidawat ka nya gipasaylo maguol ka malipay makapasalamat kas Ginoo makadaig kas Ginoo nya katong imong bana nga nagdas iyang kabit nga nas inyo unsa man malipay to siya dili porting lipaya pero ikaw unsa may imong gibati porting sakita mura kag gihiwa-hiwa ug muna nga niingon si Kristo paningkamot mo pagsubay sa dalan padong sa langit nga sigpit og lisod jutay ra ang nakakaplag niini ang dalan sa impierno lapad og sayon daghan ang misulod og misubay niini dili sayon si Kristo nga magsigig welcome ni Judas dili sayon nga si Kristo og si Maria mutugot nga ang mga taong buangon sama kabuang atong taga-Assyria midagmal ni Hesus hangtod sa iyang kamatayon wa manghilabot si Maria lipay kay sila gikan alas 12 gabi sa Huwebes hangtod sa hapon sa Lunes lipay kay mga mangtas siging bugal-bugal ni Hesus siging dagmal siging paningkamot nga patyon sila nagpista sila sa dugo og lawas ni Hesus. Pero si Maria gahilak, pero gihatag gid niya ang kalipay sa iyang isig katao. Dili ba? Nindot? No. Wa man mo kauyon. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, ang Dios atong amahan nagbuot nga ang tanang mga tao maluwas. Busa, mudangop kita sa Dios nga masaligon og moingon, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang Ginoo maghupong sa espirituhanong mga hatag sa atong Santo Papa, sa atong obispo nga si Jose, o sa tanang mga pari, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang Ginoo maggiya unta kanila nga anaa sa awtoridad aron magtuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kaayuhan sa tanang katawhan magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga luwason sa Ginoo sila nga gihikawan sa kagawasan supak sa katarungan ug sa tanan nga gidaog-daog tungod sa ilang gituohan magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma o sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami.
nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang nangamatay makaangkon sa ganting tungod sa ilang mga maayong buhat magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug pagsalikway sa among kaugalingong mga gusto. Dawata ang among pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.